tunlai technology thiam na sang tak le scientific mason na te wangin archaeologist te chuanin kan history kan hriat ngai lo tam tak an hriat bel pha achang chun heng an thil hmu chhuat te hianin zona tam tak a hring chuak ve chok bokani lidar technology an ti mai like detection and ragging technology mangin manlai civilization kum sang chuang fe lein huap hum bo to te po hmu chhuale thayani a chuti rualin beisei lo dawin vana tangin thil mak tak tak aron tlathale nol thina achang le kan hmu thai mai tura thil mak le ropui tak tak kan hmu chu hun hak ni omang fashana lo phum ruk anom bok nen chu wangin tun tuma chuan scientist thil hmu chu mak le ropui lo de pathum kan soidon ane impact crater mysteries kan thla hian khuar lian zet mai oma he khuari kan thla hian kum tluk le ding on engmozat om to in he khuari enge ni hriat lo object in dark side of the moon na taka asuta tanga lo om thana ni a dark side of the moon su thla hemisphere khovel tu chon lam hoi zonga om soina ni dark side of the moon hi back side of the moon ti ponan soi thina he khuari te ni in azau zong chu mel sang khan zanga le somma ni in athuk zong po mel riatani chu wangin he khuari kan solar system a chuan khuar lian ber pola ngai ni kumsom ni tang som thum kalta kha chuan he khuar lo omna chan chu thla le choifa chak tak a thlok in sut wang ti in an soi thina chu tiang chu thil thlen dan lo ni tang se en fia thei turin thla hian choifa them motal hmu tur om ngeang le kumsang ni le som pakwa january thla khan China tangin U2 rover lunar rover tia an soi bok chu thla tirnin he khor mak danglam zet mong hi a han thlenga U2 hian reilo te minerals record in chung minerals se chu thlamen til chunga mi an ni mela thilom danin thlak danglam thutin geophysical research letters a an thu chua zirchiana tangin august sang hila som pakwa khan he data thar hi ti chuania he khor mak danglam zet monga materials an hmu chua an zirchiana tanga an hmu chua chu he khori le chung pon lang vek ni in mentila om velo ni khra su thalai lunga lei chung pon lang ni in khovelang thawin atnoya hian mentila oma he hian thla chu thil engemo in na takaron suin khuar lian takaron siama ma se thlapon langa mentil te chuak tur khopero chuan asuna tok loti ati chianga ni news study ko tor zia zanga China University of Geoscience and Planetary Science na thok chuanin U2 tumna huna mental materials an hmu chungsanga an tim hmu dana soifia Zhang chuan an thil hmu chungchang chu soifia chunsom zelin khora hian mental organism om lo wangin kumsom ni tang som thum kalta ngai dang he tak an lo nei soifa thlokin na takin thla hi asunga chu chuanin khuari asiam niang ti ngai dan an lo nei thin kha adik lo zia tar lang atini Hezir chiana hian thalei lunga minerals omte chu engchia nge an ni en fianan le hria chianan spectroscopy chuanin mental fangtin te infrared light bula le langthaya anin ka liat dan an lo chin chia zelani Hezir chiana hi U2 man ro manga nei nin U2 tumna tanga fit za som sari le pangal ha thalei lung omte chu kil ruka tangin an te in an enkol vela database an lo siam to sa mangin mineral tin te chuan len zong Antlet dan le solar wind nia tanga particles lo chuak chak takin solar system zong a hel chua wanga mineral quality anti chia te chu lo clear sang hau ngawin thalei lung pon langa mineral om te chu an vain plagia clays ani ti an fin finga plagia clays te hi khovel le thalei chung pon langa om thin an ni ti kan thriani masemental chunga ero muturo om ngai meloma he mineral composition hian in soifa theory meteor theory a thlop zoka mase he khori engwanga lo om nge ti zona chane ro chu tun thlengin chan thei alani chuang lo ni choi fa thlok wang lo ni thang se engwangin nge thlei chung pon langa khian mental muturom silo the strong stone kumsanga zakole period khan Canadian chanchin bu chuan meteorite chungchang an article an zia kin chuta chuan alien an nge ni ti fin fiana po au mai thei thuan tar lang thelani Article na soidana chuan William McKinnon na kumsom palimi pu angus McKinnon na fapa chuan karma sa ninga nei khan thil makda uthongin adam chunga atheng hil to ngai lo tur thil amit ngein a hmu thina ziaka he article a hian soichun zom zelin William chu apa na thok puin an huana chuan oma huana omlai chuan anomna tanga fit riat leka hla vana tangin choifa meteor aron tla top moini
chu meteor chu inchi som vela lian ani a he meteor lo tlak hun hi chundar som pakhat pel nu hret ani a meteor leron tlak ma hian thom ring vak lo chu a chuaka mase uili a chon chu thom chu anom na pialok rail station atanga lo chuaka motiin angai sak lem lo ne mase anu loka andin na lei chu lir hing te nawin angorang do hena ron ngorata a chuta uili a chu ngai thalawin inchung a chung ta bula chon man ho takin atlan lut ngal thoya meteor lak na huna va thlen chuan alo la lum vut vut ani dar kar chan ve nuwa che kut longin a khoi ngam ve chia he meteor tla hian makti wangin mi mit mul ati sang ok thei hialo me article thu se ka chuan meteor tla hian hieroglyphic ang do om thu an tarang tel bokani anuwa Ottawa Department of Mines Geological Survey chuan chanchin chiang zok hriat an du wangin uili le chung ta hena questionnaire thonin meteorix thlenna hmun le an mudan kim chang tak thril turin an ngena questionnaire chuan in ram siamna an nei thei ni chuan meteorite chu leisak an du thuan soitel bokani amero chuan leisakim ti ro hriat ani lawa an soidana chuan uilia pa Angus McKinnon hi in nel hra tak nin an huana lung mak tak wana tangaron tla phena thuruk in thop chu history in abo pilpui ta ni Michigan papakhat chuanin an chek in kongkhar donana aman thin chu lung nilovin meteorite ani ti le a hlut zong chu dollar noi khat hu ni ti a hre chuaka nangni poinina khan a hnu furniture ang in man tak entianan chair vai vutin abum kha vekamo thlak dana frame hluizet to ang chi ta baka thil chi sang sang hlutak loin phum rukiau mase enge ni in ria si lo tam tak mu tur om mai theini tuna kan soitur po hi chu tiang do chu ni kumsang hi le som pariat khan Michigan a cheng pa pakhat chuan makda umain lungmana alo man charchar pau nerit kumsom thum chuanga chek in kongkhar donana aman thin chu meteorite ani ti a mu chuak nol mai ne he meteorite hi an rindana chuan Edmore Michigan farma hian kumsang khaza ko som thum chho bor vela khan aron tla angin an ngaya he space lung mu chuak tu hian he farm hi kumsang khaza ko som re pariat khan thili lamna tangin he farm hi laya mase kumsang ni le som pariat khan he lung ni na dik tak hi a hra chuak ve chawani farm nei tu hian a chek in kongkhar donana ahman thin lung mak danglam tak chazir chian turin Central Michigan University a kengin geology professor munai lozir chian turina kota hlana amma point professor hena hian lungchi sang sang en diktura pek ani to wangin tuna alung en diktura an pek po hi enge ni hrelovin alo la ve mai ni mase athil mu chu ero abei seilo lam thil dai ani thungani uluk taka azir chian nuwa munai chon alung en chin chu lung satliani loti a hra chuak thoya chu changala ni lo an meteorite mu chua chu Michigan state a meteorite an mu chua zinga alien ber paruk zinga telin a hlut zong chu dollar nuai khat ve lai ni ti a mu chuak bokani athil mu chua chu Central Michigan University a heti hian a soi nge a khalung ka mu tir phata tang khan lung danglam be ka ni ti ka hrengala heti science ang zong le asum le pa yang zong point ka khoi to a chon ala hluber hi lang ti na soi chuak nge he ni helung nei tu in ina alung zir chian tura aron ken hian a farm chu kumsanga jako somriat le pariata alei ni thule alei donin aram leina ta chuan kumsanga jako som thum chho bor vel khan wana tangin lung ron tla an mu thu an thrilani farm nei tu ma sa te soidana chuan wana tanga lung ron tla chuan khuar lian deuh asiam thu an soitela chu mai baka atu singa lung ron tlak na mun an va thlen chuan lung chu alalum vet vet tin an soitel bokani an farm an hral hnuah tuna ram nei tu chuan farm chu en kol chhun zomin lung nia an hriat chu chekin kongkhar donan kumsom thum chuang hmanga mase Michigan a cheng mi then khatin meteorite an mu chua thu an soile thin ta ka chuan farm nei tu chuan January kumsang ni le som pariat khan a chekin kongkhar donana ahman thin chu meteorite ani le ni lo fin fia chak na nei ta x-ray le fluorescence technology mangin lung en dikani hnuah Monai chuan chu lung chu za somret le pariat iron ani ti le abak za som pani chu nikalani thu a mu chuak ani chutiang lung chu kan chen na khovel lunga ta hian mu tur om ngai lova Monai chuan a thil mu chua chu Washington DC a Smithsonian Institution a thon chong velein he institution a mi thiam te chuan lung chu an lo zir chiang vele ta a uluk taka an zir chian hnuah chu lung chu Monai in arin helang ngein meteor ani ti an nem khet vele ta ni
ai baka hian University of California Los Angeles Art Planetary and Space Science Department professor John Watson hena asampul chu thon telani boka Watson ai mithiam chungchuang ni in meteorite bika phei chuan Guru of Iron tia kau ani thina ni Watson chuan meteorite chemical composition ni na diktak thiat ani theinan test chu rang ati kuala ni meteorite kan ti te hi simei khu le asteroid lian ke thematanga loin siam chuak ni in chung ke them te chu khovelin ni a hel na lama lei hip na chaknu tukin a hip te ni in atlang pui thuin lei an thlen main khovel atmosphere an ke dar thina ni meteor lian thamdeu hi mu tur a khat khop maya amero chu Michigan pain kong khar dona na ahman thin lian thambak lo hi chu kumtin sang chung khovelai hian mu tur omani henglung te hi kan solar system le universe tan chuan time capsule ang dewani a thiam na le fin na sang chhotel tela scientist te point kan universe thilom te hi enge ni ti hriat chuatomin theithop chuin anzir chho ve bek sel bokani